Are you ready for this? S Martinom Černíkom sme rozmýšľali urobiť podobnú akciu, jednoducho nejaké majstrovstvá pre surferov, závody surferské pre Čechov a pre Slovákov, že si 5 rokov, rozprávame sa o tom 5 rokov. My sme sami čakali, že kto sa prihlási a kto bude tu na závodiť, pretože ja nepoznám moc českých surferov, poznám akurát partičku, čo sem chodí každý rok a tí surfujú pomerne dobre. Všetci kamoši, čo tu sú, tak sú bývalí snowboardisti, myslím lokáli, Švajčiari a tak ďalej. A taký istý trend je aj v Čechách, aj na Slovensku. Už pomaly nepoznám snowboardera, ktorý by nešiel raz za rok surfovať. Jednoducho, je to podobný šport, je to podobný feeling, je to ako jazdiť prašan. Trochu čistejšie, trochu rýchlejšie, je to ešte lepší pocit. Nejtěžší na surfingu je začít a vydržet o tom, že z začátku je to strašně těžký vůbec si stoupnout a sjet si poprvé trošičku tu vlnu, takže na rozdíl třeba od snowboardu nebo tak, že člověk za týden už jede kopec, tady to strašně dlouho trvá, takže nějak to vydržet a nadchnout se pro to. Začal som minulý rok v Španielsku. Zdalo sa mi to ako veľmi príjemný šport, takže prečo to nevyskúšať. Snowboardujem už vyše 13 rokov, možno 14. Je to v podstate aj moja práca a rozdiel medzi surfingom a snowboardingom pravdepodobne je to oveľa viac fyzicky náročné, čo sa týka prechádzania cez vlny a možno aj cit pre tú vodu, ale veľmi blízko sa to podobá jazdeniu v prašane. Išiel som sem zdokumentovať toto dianie. Bude to prvý surfový šampionát v histórii celého Česka a Slovenska. No a budem sa hlavne starať o to, aby teda z toho vznikli nejaké dobré fotečky, ktoré zdokumentujú túto atmosféru, surfový život pre Čechov a Slovákov, od Čechov a Slovákov, keďže to není také bežné. Som tu tretíkrát, bol som tu 2 roky predtým na Quicksilver Pro France. Je to vlastne taký najväčší pretek v svetovej surfovej sérii, takže trošku som to už mal nafotené. Není to vôbec ľahké, lebo vždy to je proste z brehu na more, ale keď si človek počká na dobrý sunset, ktorý je pekný, keď teda nie sú oblaky, tak sa dajú urobiť veľmi epické zábery, čiže všetci príďte do Hosegoru a treba skúsiť tento surfový život, lebo je to úplne iné. Hlavne pre stredozemcov je to paráda. As contest director of the first ever Czech-Slovakian Surfing Championships in Hoseger, I'm proud to present excellent waves, and for the last week or a couple of days, we've had near perfect conditions. Nowhere to go now, no place to turn to. Reconnect and roll. Hands are helpless, use and abuse you. Reconnect and roll. Treading on thin ice, blue to the guru. Reconnect and roll. Nobody knows how you pull. The ladies' event was running smaller but more contestable conditions, with the waves reaching only about 3 feet, just under 1 meter for the finals. Some of the girls only learning to surf entered the competition. Some of the more experienced girls actually made it right into the finals. And the finals were held in really rippable, contestable conditions, and the girls excelled. The first and second was so close that eventually we did have a winner. Yesterday we had a winner. It was Teresa. What you got, what you do, makes me think again. Is it what you know or who? What you know or who? Who scratches backs and arms? Got the most to prove.
úplně šťastná, já jsem tomu vůbec nevěřila, prostě, že já jsem tomu vůbec nevěřila, já jsem vůbec nechtěla závodit, já jsem vlastně jela jenom proto, že že mě k tomu přemloužili lidi, co tady máme na surfovým tripu, no. The criteria today would obviously be the biggest or best wave. The surfer who rides the longest with the most style and weaves through the open part of the wave would go into good scoring potential. Are you ready? Living in suspension, reconnect and roll. Waiting to be freed by the promised invention, reconnect and roll. Meant to defeat, but you can't stop the hunger. We'll see you now, did they just call your number? Weak as a weed in the lightning and thunder, reconnect and roll. And if my nerve make me stammer, I won't clamour for fame, give me money, not glamour. I'm a family planner. Began before man and the space began to jam. Storm rider souls. When the earth shakes, reconnect and roll. Závod byl těžký, už jsem byl strašně unavený, no a pak přišly 2 vlny, no a nakonec jsem vyhrál. Měl jsem jednu dobrou vlnu, jednu horší a pak jsem chytil jednu super vlnu, ale špatně jsem si dal nohy na surfa, takže jsem nemohl dobře udělat zatáčku pod vlnou, abych získal rychlost a pak už prostě mi žádná dobrá nepřišla. Je to prostě sport, ale hlavně pro nás to bylo fantastické se tady s klukama potkat, zasurfovat si pohromadě a doufám, že za rok se tady sejdeme znova ve větším počtu a užijeme si to úplně stejně jako letos.